खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबी पुनमपु तराम ओक्सरी अहानबदा मरुइबा पाव मरी सुबा नेशनल वोटर्स डे की थरम मणिपुर की मफम कयादा पांगथोक्रे गवर्नर हरुदिबा नहासिंगना सोसाइटी की दमा करी तौगदगी हाइबसी खनगदबनि हाइक्रे पाउसिंग सानोन पिजरी भारत के अतई मफम कयादा पांगथोनबों ngasi मणिपुर दसु नेशनल वोटर्स डे की थरम पाकसना पांगथोक्रे सिब इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर ने सिंधुना मपुंगैबा थरम पैलेस कंपाउंड लेबा MFDC की होल पांगथोके थरम अदुदा मणिपुर का गवर्नर VK दुगाल चीफ सेक्रेटरी PC लवकुंगा CEO मणिपुर ओना बगिसोना मरु एबा मियोइसिंग ओना सरुप याकी सरकार के मकोक थोंग ऑफिशियल सिंह अमदी तोंगान तोंगान स्कूल कॉलेज कयागी माइरोइ सिंह सरुप याकीबा थोरम अदुदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नेशनल वोटर्स डे का मरी लेना मियामदा पियो पाउजल पाथोकी नेशनल वोटर्स डे के CD अमसु गवर्नर रिलीज तौकी नौना वोटर ओरलबा मियोइ सिंहदा एपिक्स कार सिंह यंथोकी थरोंगा मरी लेना चीफ सेक्रेटरी PC लकुंगाना हाइकिबदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ngasi फाबा लोकसभा इलेक्शन यांखई अमदी असेंबली इलेक्शन चहुम कुथागा माथोय पांगथोखरै भारत के प्रजा मिलियन 3 हेनबना मखोयगी हक फंगनखरै मणिपुर दसु मियोइ लाख 3 हेनबना मखोयगी हक सिनरी डेमोक्रेसी बु मियाम थाजबियो हाइके गवर्नर VK दुगलना अफबा लेबाक अमा ओहेनबदा अफबा डेमोक्रेसी अमा थंबा तंगाई फदे मसिना भारत के प्रजा सिंगना थमोइ सेंगना डेमोक्रेसी बु थाजबा थंगदबनी भारत की स्टेट खरदा प्रॉब्लम खरा लेरबसु भारत की डेमोक्रेसी बु थाजबा मसिंग हेंगलकले प्रजा सिंगना मखोइगी राइट सिंगना बियो हाइके सोसाइटी अमा निंगथिन लैगे हारबदी डेमोक्रेसी बु थाजगदबनी हरक लेबा नहासिंग डेमोक्रेसी बु थाजबगा लोइनना तुंगी करी तौगदगी हाइबसु खनगदबनी मिकल द नुपी सिंग सांगवांग सरुक यारक असि अफब खुदम ने हाइके Now where we have to really pay this thing is as the pledge is very solemnly and very correctly worded that no kind of consideration and no inducement should come in the way. Particularly I say this to the younger voters because you have to run the society, you have to run the state in the time to come, and you have to run this country. So if you understand that this is what your rights are, and this is how we are going to exercise, I assure you that nobody can coerce you, and nobody can threaten you, and nobody can tell you what to do, what not to do. मिखलदा अकी अकंग लैटना अमदी इंसिन बगी इथिल याउदना बोथ हदगदबनी हाइना इम्फाल वेस्ट के DC के राधा कुमार फोंदोखरे ngasi lampeद लैबा DC कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकपा नेशनल वोटर्स डे की थरमदा महान वाफम असि फोंदोखिबनी थरम अदुदे SDO लमफेल बिदारानी अयकपम SDO लमसांग अमदी ब्रांच ऑफिसर सिंह सु सरुक याकी SDO बिदारानी ना इलेक्शन हाइबसी यामना मरु ओय इसागे दायित्व खंगना मिखल यावबगा लोइना इलेक्शन द फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोनबा वाफम फोंदोखि केरधा कुमाना लंदमसी के प्रजा सिंह अफब इसिंग फंगद्रे मई फंगद्रे अमदी लंबी थोंग फत्रे हाइदुना सरकार दा ताइनरी इलेक्शन लापो मतम दा प्रजा सिंह से लौदना नियम जुना वोट पीबा मथौ ताई डेमोक्रेसी चतपा भारत अचेतपा थाजबा थमदुना जना पथाप अमसुंग निंग तमना वोट थादबा तंगाई फदे मिचंग मिखाई नाइदना अमसुंग शांति ओइना वोट थादबगी निंगथिबा अदु ngaknaba punna honaminasi haike तुंगदा इलेक्टोरल रोल दा ममिंग यावरबा सही 39 सुरबा मियोय कयादा वोटर कास्टिंग DC ना यंथोके लोइना ngarang वोटर्स डे गा मरी लेना पांगथोकपा क्विज कंपटीशन दा मको मथंग तारबा सिंगदसु DC राधा कुमार सर्टिफिकेट अमदि सेल खुसिनखी टीम तरा तदा सरुक याकेबा क्विज कंपटीशन अदुदा JNB खुंबोना फर्स्ट कोमेट ना सेकंड अमदि शिशु निस्तानी केटना थर्ड ताखी नेशनल वोटर्स डे की थरमसी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न सुसिंदुना पोरोंबात लेबा DC कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकी थरमदुदा इम्फाल ईस्ट के DC RK दिनेश अमसुंग अध्यक्ष के टोम्बिना मरु एबा मियोइसिंग ओइना सरुप याकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मखादा लेबा DLO सिंग अमदी अतै ऑफिशियल कयासु सरुप याकी DC ने एपिक कार सिंग यंथोकी नुपी लुक कयागी मिहुसिंगना मणिपुर की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लौथोकदबनी अमदी सामिलागे पुंसी कल्लु हाइना दाबी तौदुना कंगलागी नोंसुप थंगबा गेट मयादा संसिलकपदा पुलिसना कंट्रोल तौदुना मखाताना चलहनखिद्रे मणिपुर की आफास पालौथोकदबनी हाइना खोलाव कया लाउकी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन एक असिगी महुत्ता अटोप एक अमा थंगदबनी हाइखिबदु थबक्तो ओंथो हाइना दाबी तौकी
Minister Manamohona, Akoy Kanglaga, 2004 Prime Minister Manamona, Armed Forces Special Power Agency, Atumatam Lokokani, Aduga Agency, Nata Asinataba, Atopa Yana Manipulam, the Muslim Chile, the Yamatangani Haina, Mahang Masamang Haila, Hoji Election Maya, Hoji Karima, Madusa, like say, Masina Matamanipur, Pajamian, like going to Pende, Atumatam the Agency of Tuku, I walk. Amaromda Riso Puller Singasu Ekasi Lokokadabani Haina Uripok Masinda Kongjang Sangsin Ki. All Manipur Rickshaw Drivers and Pullers Welfare Association of Sinduna, Chatakeva Kongjang Adugi, Matang the advisor Dilip Komana Miyamda, Pamadra of Ekasi, Manipur the Lokokadabani Haiki. How do you avoid Yagi Prime Minister? How Masi inhuman or by Ekni, Masi Hilto, never get the Mutang of Palagani, Haidana, Essurance speaker of Pavanasi, number of Morganda, Manipur left and essentially protesters in East Harmoina, Indonesian Sermilana, Taitanaga, Matoy Hena. Dental labor cigar, the Luna Manpumia on the Black Pony and the Masjid built over the dental labor Sajida, Woman Purso drivers and the Pullers Welfare Association get commission as no Mogi Oiba, Silver Black, the amount of Daudi. Quaramalupi Katil the support Yolibi Imasina Ekasi Lauto Haina Amuba base Tetuna Shinta Leptuna Kongjang Sangsinki Perform Paminupi Amana Fondropada Ekasi Atuba Matam Dalok Tokadavani Samilagi Kongjangi Matang da Manipur Sarkar Amadi Barat Sarkana Domina Laisiliba Asi Pen de Haiki Ampo Education Power in 1950 Marunda Akoy the Amsida we would minute Achakarapa Naharon Namadi Ninda Ade Amadinsa Samilana Tara Mari Tara Heduna Pashe the sea Pavoda state government Amadinja Gomena International legacy with the Penja de Aduga Ana Hajarina Sumna in the Vitara and the Twin Taraya Mamatanga there are 78 Fokiba Aduna Lebagasida Amuba Ainse Aquina Public Day of Mahoina Aquina Pamjade Masi Amuba Ainse of Topiu I will say Imakajan who I am now Amatoina Economic blockade Maisa Kiba Tata Gari Kungamapan Gi Convention Sarkana Pikrabasu Gari Kungamapan Adugi Manung the Yaukiba Gari Amagi Convention Sandi Ngasi Power Fangdi Haidi Hiram Sigi Matang the Ngasi Transporters and Drivers Forum Manipuna Pawgimi from Amapang Tokre Pawgimi from Aduda Forum Ge President Bopan Chandra Ghosh Advisor N Zati Budaluang Amadi Forum Gimiwe Susar Yaki Bhupal Chandra Ghosh na Fondo Kibada, Lisingani Taramato economic blockade Aduda, Maisa Kibata, Gari Singi, Manunda, Gari Kungamapan Apunba, Lupa Crore, Amala Kuntra Henbegi, Senpam Sarkana, DDC Kutang the Pikre Haina, Assembly the Pukanara Padegi Kangbangam Silchadegi Muhammad Anwar Gari number MZ056156 Asigi, Matangda, DDC da Salaga Hangbada Matam Wali Haina Pirakide, Makata na Forum na Tigaluba Matamda, Haidiba Gari Asigi, Convention Asi, Mamang de Pikiba, Gari Kungamapan Aduda, Yaukre Haibasi, Kanglopani, Gari Mapuna de Masagi Convention Adu, Nasi Faba Pangdi Haidi, Mahana Makata na Haikibada, Makataba Gari Taragi, Senpam Forum na Kan Honabadegi, Pangbang Gamle, Senpam Asi, Fangana Honabada, Principal Secretary Suresh Babu Amadi, Rehabilitation Sangi, Director Bobby Waikomna, Mating Pambagi the Tagat Pondoki, Lalibatan Kungatare Fabugi, Manunda, Gari Mapusing, Namasa Masagi Siasang Puraga, Baisa Lauro Drabadi, Senpam Sing Asi, Finance Department, Kusina Kragani, Haiki. Business Nagiba, Gari Mapu Kara, when I see claim to Ganala, Moida, Talbukanda, Matangwali Haba, Adia Puna, the Moda document, will let Mino Kai Rabani, I don't know, Mediagi Mamanga, Niku Karim Mamanga, Putu, Pigibaduni. I don't know who the government not Hazadana, Akoji, Shinabi reporters here, Akoi Achumba, Monga Tabuchata, Madam D, Karimbak and claims in chair, I could pay as a woman the Hangana. Aduga, claim to putting the Akoi Madi, a certain document may undo a certain Matunda, Mapuma put the Sinagina, Akoina. Adno Machida, young number individual authority, not an authority Saba, Maduma to the Akoi Pamde. Muhammad Anwargi, Imung Manungi, Miwasing of Fondropada, Makoigi Fangreva Compensation Asi, Atuba Matam the Mailena Versingna, Panganbio, Haiki. TDC Changubaganda, High River, Siki, Gadi number C, Matam Nabiu, Masigi, Pogotri, I will commend the Equin the Tazari. The Marasi, the Equina, Chubisiki or Senior number C, Gadi City, Jabuganda, cover the Marasi, the cover the Yawi. High River,
खबर से हाबोगी गाड़ी की ट्रांसपोर्ट की फॉरम रिसीविंग की जून चलूब नंबर से येंगूब गाड़ी से पैसा से ममांग अगले पैसा से कर्म मौज लौटोबनो मरी मको थोड़ी मैम गाड़ी मपूद पैसा से सिंगदियो अपील तौजरी Tidim lambi ke Susanpur yoram daigi S Colent amasung torbung Banglaga lona ba thong dangasi IED amale rambadagi BSF ki yankai ge mari suba battalion ge kambu na thengna badagi asoi angam yaudana pokhai hankre amaramda bom adu URF na India ge security singda khu thanana ba tharang tokibani haina lobasi ge information and publicity secretary Sanajaboy Meitaina thadorok bacherol amana khangalakli Kwaraman Kaitel ahum amadi temporary market set ki akoibi gi mafam sing sengdokre Imphal Municipal Council ki listing makada tongan tongan ba NGO sing city police amadi bazaar unit ke commando sing Kaitel phambi ima event sing amadi lambi nakal Kaitel phamni bi nupi kyan amot akai sengdokpagi thoram aduda sarup yakhi Imphal city lu nana thamnabagi thabakta miyam punna honaminasi haina councillor Umesh na haiki ima singi phamamda akogi phamam singda nupa sing phamdan biba masi amona tobigano amasung ima singnasu hairiba miyoi singda mathakta phamun bagi wakhalol du tharo anbio loina na aikogi ima singna phamiba perform adudagi hentongna haibadi magi asai magi ka chauthona ba masi thaba matamda pot leiba laiba masida miyoi singna madada apanba pibado ima singna pen bigano madu tobigano haidra amuksona ima sing punamaki pham phambiri ima singda IMC ki makadi apil tawjari Loshilakpada maruiba pau amukhana Mari Suba Nation Voters Day gi thoram Manipur gi mafum kayada pangthokna kre Governor haroliba naha singna society gi damak kari tawgadagi haibasi khangadabani haikre ISTV News meyang dabri punamapo amukahana kurumjari